Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 11 ken 12. Anak ko, saan mo alaisan ti panang disiplina ni Yahweh, ken saan mo aguraan ti panang tubngar na. Tadis disiplinaan ni Yahweh, dagiti ay ayatan na, akas iti panang disiplina ti maysa nga ama iti anak na, ama kaayayo ken kuana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, anya nga tano ilako mon di tricycle mo. Kasapulam mo ti aginanatan ay ag-senior kan. Ay, saan apay kumangay nga ilakok. Ket no day jay a tricycle ti pakakit kita iti panagtrab-trabahok idi jay abroad. Ala, tangay di mo kayat nga ilako. Mangbirok tangarod iti sabali amang ipasada. Ni Jano, isulaangan ti mang sublat amang ipasada iti tricycle mo. Sige. Tamapanak ijay balayda takasaritak ni Jano. Marina! Jano! Umayak man! Ne, da kayo matgayam tatang. Umunag kayo Agyaman na kanak. At da ka din ni Jano, iso ti gagarak. Adda tatang, ang sakbay na. Agkapi kayo pa Mabiit na ang tainak ayaban ijay likod ti balay. Agmulmulang amin kadagiti agdudumaan na Naimbag abigat yo tatang, anya ka diti may paay ko. Kastamot ken kabarok, naimbag mo't abigat mo. Imayak, ta ipasublat ko ken kanti tricycle ko. Tasan mo ta na kayat inanang yaw ngagpasada ak. Ay kat, uwan na tatang. Kayat ko matagpasada. An nadamto ko majay tricycle taday jay laang ti pakakit kita kiti pa nagtrabaho kay jay abroad. Kada kasano nga raw ti panangtad ni Jano iti boundary. Pagsaritaan mintupay laang dayta ni Jano. Barag inton mangrugin nga agpasada, kat sumardeng matan ti kinalastog na, kan kinamamartek na. Rumbang laang, tano di na isardeng dagita nga aramid na. Ang mga numakabirok iti naluklukaw ngam isaw. Oh, Juanitaw, naimbag abigat mo. Nay, da kayo matgayam, tata. Handamot kadwayaw. Wen barok, iso ni Jano amanugang ko. Isun ti sumukat kanya kamang ipasada iti tricycle ko. Ket numabalain, iso kuman ti sumukat kanya kas presidente ti tuda tayo. Kasta, tata. Sapay la kumata na urnos lata ti panagkakadwayaw. Ken awan to kumati agaapa. Namnamaan nyo dayta, tata. Tatang, nagyaman na kata intalakyo kanyak ti tricycle yo. Ket kasano ngay, pagsaritaan tayo nati may papaniti boundary, uray mang tadkalaangan iti 200 pesos iti inaldaw. Maawatak, tagpapaadal kayo ket nga road. Wen nga road tatang, sapay dumakdakkelan ti gastos may iti panagadal dagiti ubing. Pudno maestra jay anak yo, ngam basit mo ti sweldo na. Talaga kasta barok. Ado ti paggastusan ita. Sa nabali, inton makaadal ton dagiti anak yaw. Makalungaw kayon tumot siguro. Jano, itanta si katinang sublat je tricycle ni tatang. Pangaasim tagbalbaliw kan. Awin ka di. Pangaasim, tasaan mo ko mga ipakat ti kinalastog ken kinamamartek mo. Panunutom ko Pudno ang maistraak, ngambasit mat nga ro ti sweldo. Danag mo na ya. Agbaliwak tulat ta. Basta agpasada ak. Mayatan ti biyag tayo. Matulungan ka iti gastos tayo. Nasaya at tamo nakatulungan. Di kanto ko man agaramit iti pakaibabainan. Bistray, ayan mau.
Tak dito likodan ti balay. Agmulbula kiti nagduduma anatang. Sige, inna ko ni di palingke. Tapno makalako ak adagos. Makamo kan dito'y balay. Itulot ka nga ro di paradaan. Ah. Nagdagsen dagita natang nga imit mo. Ah, Nagpaitulod kan to kini Jano, ije palingkay. Tapno mabiit ka makadano ni Jay. ay, agyaman hakbarog. Mala, mapantang arudan tanay. Nakuyam, amang ano agto daw. Kumpet kayo nga ro, nanang ha? Sige, mapantan. Ay, di mo partakan. Amang ano madisgrasya ta. Ay, sauso. Anya kayo laki tinaya, nanang. Ay, Nervyosa kayo launay. ay, Tapno mabibiit makadanon tayo ije palingkay. ay, sus, isardang mo dati tricycle mo ta bumaba aklangan. Ay, Sige. Ibumbuntok kon. Kaslatay la makipamumpunan nanang. jakton kaya ti aglugan dito yung tricycle mo. Ay, agnerbiyosa ako. Gumatangak man, nana. Nay, apay akas lag nervyos kayo. Kasanumat nga min ayaw baraw. Nagpartak nga agpataray ni Jano. Kastamat lang ti aramid na. At na mga kilakan kwa na. Kinapudno na. Ado ti agrik-reklamo. Gapo iti kinapartak ng agmaneho. Ay, kasta ka baraw. Ayun, anjay tayon tayo gatgatangam. Ay, gumatangak man iti pariyakan sa luyot, nana. Ayun, mabiit laang baraw. Taitid ko tigat-gatangam. Agyamanak, nana. At to'y matibayad ko. Ay, Nay, adda ka matayin. Nagbiit ka na nakalako, bakay. iwan, swerte kitangal daw. Gamay na, masuronak ka ni Jano ang manugang mau. Apay masuron ka kini Jano. Saan na ka nga intulod ije palingkay? Intulod na, nga magasam, nakaparpartak nga agpataray iti tricycle. Patayan nak iti nervyos dayjay ang manugang mau. Mala, bayam tabagbaga aktuman. Rumbag laang. Ado ka no ti agrik-reklamo a pasaheros. Gapo iti panagmaneho na iti tricycle ang nakaparparta. Manong, anya nga tan mapanta maturo ki ayan dalolo. Mailiwak mat kadakwada. Ay, katuan na ading ko. Sige, mapanta. Uray ta Sabado inton bigat. Awan klase. Mabit lang nga rod manong. Tagpakada tapay kadananang kantatang. Tara sa manong. Tani, rabiin. Apay aya. Mabutang ka iti alalya. Saan mat? Ngam rabiin nga rodan. Iso darasan tatimag na. Makadanon tantulat ta. Ha? Nay, tataulan na tan ni Sadam nga aso ni Lola. Ay, salaki! Sadam! Stop! Ay, anday ta. Nagsardengan nga agtataol. Naimba ka rabiyo. Lola, lolo. Adda kami. Agmano kami, Lolo, Lola. Kasyan na kayo ni Apo Jaws, Apok. Dito'y kayo kadi maturog. Wan lolo. Tamailiw kami kada kayo kan ni Lola. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Mabit laang, ta isagana kung timakan, tamangan tayon, ubeng. Naimbag abigat mo, Jano. Kastamat kada kayo, tatang. Nagudong kayo? When man, daydakpan gumatang iti abuno. Hala, tatang. Lumugan kayo, tayo ni Jaylee. Kumpet kayo, tatang. Tayo parpartak ko ti agpataray. Ay. Jano, di mo ko mapartakan. Ay, isartig mo ti tricycle. Taglugan naklangan iti sa balay. Agpay sugayam ti kunada, nagpartak kang agpataray. Hello, Ma'am Stephanie. Nakaawag ka man. Ti ambukit nakalive ka. Ay, wan ma'am. Tahan ni Jano. Nadisgrasya.
Impan min ija hospital. Anya, sa dinong ospital, ma'am. Taumaya kita mo't na adagos. Nanang, tatang, kumusta ni Jano? Ay, daytoy. Maputid ka no ti may sasaka na tanakaro ka no ti panakadangran na. Anya, kasi mo't ni asawa. No kumadimngag iti pamagbaga. Saan kumakasta tinagbanagan na? Ay, masyanak mo't iti asawa manakaw. Agbabawi ka nang ipasublat kan kuha na iti tricycle kaw. Ay, mawanay. Naladawan ti amin. Kaya't kun ti matay! Agbabawi ak man. Ay, naladawan. Takastoy matanti ka sa sahad ko. Awanan ti serserbi ka tao. Inutil akon! Uray kasta tinagbanagam. At dalat ta serbim lakay. Dagitin tupay daddo mga dapakapilawan iti physical abagita. Kat makatrabaho dalat na. Iso adi ka maawanan iti namnama. Agkararag tayo. Taan niya ti ammo tayo. Barang addan to ipaay na nga instrumento. Kat agidonar iti artificial asaka. Tapno makapagnakamanan. Awanan tinamnama ka makapagnamanan. Mapugpukaw ko matan tilimbong ti panunot ko. Gapo iti kastoy nagbanagak. Barok, agkalma ka kuman. Gusto amin dagiti pamagbaga ti asawam kan ka. Iso asumardeng ka kuman. Ma'am, kumusta ni Jano? Pasensya, taitala ang anak kasarong kara. Naputad ti kanigid asaka na, ma'am. Tanakaro ti pan nakadangran na. Ay, kaasimot. Sige, tapadasag ti dumawat iti tulong. Para iti artificial asaka na. Ay na, kababain samot, ma'am. Dayta tinagsangsangitan na itay. Gapo iti kasta na pasamakan kwa na. Ay, datayo ate agtitinulong. Agsisin na ranay tayo, ma'am. Agi amanak, ma'am. Ni Apo Diyos la kumantimang subalit iti kinaimbagyo agayam. Ma'am. Kat di ka agdanag. Siyak pa lang ang timag take over kadag iti estudyante. Awagak ni Manong Eddie. Tapadasak ti agpatulong kan kuana. Tapno ada mainayon para iti maigatang iti artificial asakan ni Jano. Hello, Ma'am Stephanie. Apay? Ma'am Marina, nagchat kanyak ni Manong Eddie. Kat kunana amang ipaw iti igatang para iti artificial asakan ni Jano. Ha? Pudno ka di, ma'am? Ay na, urayak lang makasangit iti ragsak ko. Nauray kaskasano, at dalat ta dagiti naayat at tumulong. Pudno dayta. Inton bigat, yag ko ti pawit ni Manong Eddie. Wan gayam. Kaanong hay amakarwar ni Jano? After lunch inton bigat, ma'am. O sige, tainton agawid ak. Nga agga pumanipod iti pagadalan, dumaw-asak di tabalayo. Sige mama, tado pa iti aramida. Sige, Ma'am Stephanie, kat pakibagakin ni Manong Eddie. Adakkel apagyamanan mi titulong na. Naragsakak na nakaturpos kamatlangan iti kolehiyo, Barok. Kaslakaano laang idi adda ka pa lang iti elementarya. Gamita, may sakan a nurse. Gapu amin kada kayo dagitoy tatang. Dos andak a pinagadal. Awan ko mati anak yu a nurse ita. Ket amangan no agtaltalo nakpaikit din. Ket pagyamanak. Tauray kasta tinagbanagan nyo, anaputid ti may saasa kayo. Ingkarigatan dak ni nanang a pinagadal. Ay. Manong, happy graduation Ay na, arakupan ka man. Ay na, unay katoy adi ko na ya. Siguro, numagnata iti rabi amapan agpasyar.
Saan kan amabutang iti alalyan niya? No idi ubingak, mabutengak iti alalya ako nam. Ngem no ita, tadakkel akon, di saan? Ha? Anya kayo lakit din aya nga ubing. Husto detan arin nabag. Di kay lamabain. At datayo dito pagadalan. Oh, si ka Anita. Saya atam ti panagadal mo tapno makaturpos ka matakas kinimhanong mo. Wan, tatang. Takayat ko ti agbalin a certified public accountant. No kasta nga rod, agadal ka analaing. Saan ka nga agbulbulakbol? Ala, agawid tayon. Imunan ni nanang yu iji balay. Ta isagana na dagitiin luto na itay parbangon. Uwan, tatang. Sige, intayo nga roden. Tani, mabisinak mo ten. Denggam ti pamagbagakan ka, tano na dangran ka, agbabawi ka man ngam naladawan. Kadag iti driver, doble ko mamo ti panaganaan na Diyo, tapno maliklikan ti disgrasya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May Nicanor. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.